Il-folklor marbut ma' żmien il-miliet jibqa' jiddomina l-Gżejjer Maltin u Għawċin bit-tradizzjoni prinċipali tkun dik tal-presepju. U biex din it-tradizzjoni tibqa' ħajja għat 38 sena konsekuttiva laqda ħbieb tal-presepju organizzat il-wirja annwali tagħha din id-darba fil-Parlament Malti. Net News tkellem ma' Charles Bellija mill-laqda ħbieb tal-presepju illi spjega li lan wara din il-wirja ta' kull sena hija li t-tradizzjoni Maltija tinżamm ħajja. L-iskop tal-laqda tagħna huwa li inżommu ħajja il-tradizzjoni tal-Miliet Malti. Il-Miliet Malti mingħajr il-presepju mhuwiex miliet. Huwa xi ħaġa festa kummerċjali. Tajjeb. U fil-fatt meta twaqfet bl-iskop speċifiku li terġa' tirriġenera it-tradizzjoni tal-presepju. Din il-wirja tesponi 25 presepju minn 25 presepist Malti, presepji li wara hemm ħafna ħsieb u li huma kollha magħmulin f'pajjiżna. Charlie Grek wieħed mill-presepist spjegalna illi l-ħsieb wara presepju huwa ħafna bil-materjal illi jintuża jkun ġablo u insulating foam u spjega kif bosta jibdew iħejju minn xhur qabel il-miliet sabiex ilestu dawn l-opri artistiċi. Apparti minn hekk f'kull presepju jidħol ħafna inkluż fid-dawl sabiex jiġi illuminat kif suppost iċ-ċentru tal-presepju, bl-enfasi ewlenija tibqa' fuq il-bambin. Nibda qassam u nara kif ħan nisfuma l-ewwel hemm biex ikun sfumat tajjeb il-presepju, speċjalment il-grotta u l-bambin. Il-bambin tittoħloqlu dawl qisu abjad fuq li jkun jiffoka xi ħaġa differenti mill-kuluri l-oħra tal-bozzazz. Intant il-presepisti spjegawna li f'pajjiżna jiġu offruti sessjonijiet sabiex wieħed ikun jista' jibni presepju mill-ġdid. B'dawn il-korsijiet jibdew fis-sajf u xi sessjonijiet oħra jsiru fix-xitwa. Din is-sena huma tnejn il-wirjiet imtellajn mill-laqda ħbieb tal-presepju Malta fil-Belt Valletta, waħda fil-Kunsill Lokali tal-Belt li se tkun miftuħa propju sa lejliet jum il-miliet u oħra fil-Parlament Malti illi se tkun miftuħa sas-6 ta' Jannar.